onse asoberete kwabukire buyani gwendete kwirubiri gochase kibao kya wasedi tukeliga gositraboka usimborete kwirubiri usimborete koboka usinjeruri kwenda ase kibao kya kero mo gusine getingi ngaini oboka nande oso ase kibao kya mapema mono kabisa buna intutu asoire asumurubirio biemono ekeronde kubwatia Ndizi TV nero bwansumo gusi emambiengia yatubwagia yanyirira bwakia sinsemo chinde timete asori gose yature entoroje buna nonye yatura abantu bane bagendete kurira baute abuna yasarie binte binge korende ebine bisyo still bado gadote no mente mpramura kera nocha abantu tokarira kabisa makuba kabucha ncharai kama chikorekana mete kerenche kerumra kerore ncharani gekorekana ere igoromono lakini kare mburegotwa nabo konyorenda abantu nyomba bakirete turikorano enchara mono gumanchume na ire bagare bano kwariga simambia boniga oso imeyu muroberi bwensakia koruboni gajiseto cha alitukulia lero nyora alitukulia lero mfuri Friday aso muroberi we bwatoke egero jikora gense ya monenus gochigoro litukulia abantu atareta serongo rwagusi nena se county ya Kisii ase roadshow Ndizi TV abwate amona bwata ni bande igontu atarete ntu ni maidera ntu anya nete na aya sore ntu akwana netie karutu tijinsema au ime na isiko ya Gusii wede no mwajiete mande yaria mwajiete nyami mande yarenge se itugori Wednesday mwajiete ase sema ya Nyamira ona igorende itugori aramisi dibiti na itu ajieta se county ya Kisii entu tijinsema au tokararenda babwata ni baito na boda baligireria abosi mbade to ba mai bali mutagete ko ikari tugere gara na chosho projini bono ni numore ni tuto ni numore amaiga agaiga ensaki gombade tembaso geri to bwata mai na chosho nere ngonya bwata ari kianda ye ikomi senjera ya ben Mwete ogembo municipality entu geto town Kine ukar ko nyoroge municipality municipality nene lakini kontu getinya nyoge gembo town alia abantu mbali ngo tokaenda ujese ya mugonga magena nyangoso cheki ntu atemeterende tukana suma simba akeroka kiumbu tukaswarende town Tuakora tega singia kuna update na rengo mwanchu muligeria chinza chamangana mayasa samba na saa 10 ngabatairende nga mwairu t-shirt mwairu na reflector andu mwamanyire murobulionse okoleka na sekita siniki Ndizi TV to wakaranya sainga mbia atotali matuka yobere na ende otumiranire tunashukuru sana yogorojeri tugeni chuma bono ne tugotebana na ali akoreka nde wiki ngima nande sinjira ya bene bono mabi kumwanchumwe twa wakirembye mono ekatho gateina bono so ime yomurobiri bwensakia aritukire chuma ndonse asoberete tuchaka nae toroseri tuko meto murobiri buna botame goteine kirenge kimurobiri no kuroseri tuko na gochaka nae totebana ari akora kandiri tukire twara ujute ne gorone roadshow twabwate ko na akora kanete imena isiko ya Gusii liberandia bete keroka ali abantu batigire tuchinko mange kero bono mubaga o Kisii county na Nyamira ojagire kubata liberera onyiro no mwamusie bwe ward yeri goma oyo Nyampega Gisesa umede Nyampega Gisesa nande nere no ale group yeito ya mangana yoboraria he has been wrong serving a monta since me yoboraria bado ngonang ndenge ngori kali chikoro mete kwa bere bazu ngori chikoro mistibo no kwe walia chikoro mjiro gori Nyampega Gisesa yoro mwamusie eri goma na keroka sampatso keroka ne eri goma na abekeki nalia na petition na lende na okorana county ya Kisii ne kariete kinga ne irete bintu bya Kisii county ya Nyamira igomona ndo mbali rochenji alenga se county ri ya liberendi alenga se county ri ya keroka county ya Kisii na Nyamira keroba ikomajote na bari komachina abantu bari bachiete bakapchegi abantu ba Nyamira ali bari bagusangirie bango mjirite mpaka banyanyimba mbali ngali abange sana mbaki kairo mokutano go ikaranso rende barorenga kibakolire ilikuwa mawe bini mawe kanya mwikirororo da kanya duraiko lakini kabdu gete kanya nsi aturire ngire banyanyimba mbali nga kanya go turiali metali ninka ngomanyane gikendre te kerokali roje ndo baji interest ujasama tukale bozio oikoma ya bantu banka oikomanya abantu banka lakini no mugabana bwe county ya Nyamira na tetene enko bwati toriri chiko lakini nonye ne inchi
enche ya moyoka ya Nyamira tego so Kisii County uyu mugabana Amos Kibominya libo na batebete egwethera statement ya yarwe thirit kurigoro atete no nyene enche ya moyoka iwe sienda Kisii County egenda Nyamira ende Nyamira ro so egente koro chanya bachakire gochegani yari bireli achakire kororekana igori ndanto mbali go kempana njira gete yonya yo kempana ngorra kinende bono lichiko ngete lichiko tigali bwatigwe etororenka yasa yuaraga le mono tumwe MCS ojialia bwe ichuni wete bono keroka aliere ward ichuni na rigoma ane bono abno contentious here kabisa barore nangakira bana baotana ne para gotira bono rende baotana ne para gotira rende ngete etogo jagera ane bago jagera juga gotire gojia ujo tane para Abadera ne para ali ekonaja de para mede ekonaja nene ndo ekonaja ji robe mono para amaje lakini mosiri mono na chindoji ne chindoji roji na ro tena gojia bona angwa choshwa agojia angwa kiambe but rende tingane yelireri as fast as possible rende vintombi escalate nyorenga mangana beira mabe. Yes. Nyari bate betena asumon be Nyamira na nyawri ndiga tena Nyamira County will claim all boundaries belonging to it. From past joint discussions with Kisii County, other than 95% of Keroka town belongs to Nyamira County. Wow. I will initiate dialogue through the national government and national survey office so as to avoid violence. Oh, yeah. But not even an inch of Nyamira County land will go to Kisii County. Not even an inch. Inch umetena ganto. Aguna hata. No nyene agasini niga. Igo mbaga. Alenda ndo bakero kamba ko wasebe wete ko ba. Dispute sinjiri ko ba njiri ibona ino mata de ko rage ni mata ko ba mnando ba ko ranse yo motembe motembe mangano tari bayo. Yari bote remba bugate kyombe ngero kiko tatua mangana bana ya national singero ro mangana ibis na ro bone to kanyitore na lakini toko sabange na omorembe tigobe asese meri teba to tumekwa guchukuturwa ni omorembe ndire bacha kugondwa nga boundaries nchikira neti nkale taribona egaro nyagara mali moyo no mwana we county ya Kisii ikinangia jede mpaka Kisumu gejinda Kisumu timetinga kikiere te bakatebera baje bara ikaransa bara igwana kikachikira kikaraturi yake metinya mira kinyambe keroko kombe ya town Nyamira keroka ne yemo yabo nane keroko jumukoro no ruwenyiro usangiru keroka anoro nene because mete keroka ero ni gebwate biasara kirensa yes na ba gora magendera ikeramba mete tusokotana ogembe yero municipality keroka na bego municipality igona bono abanyamira mbaro jina isiko municipality na bego kon funds njiro ngungariga ni kwalenge asenjira ya bene igora ngwa gore bitu gwariga narenge igoro wakili ngo challenge but all of a sudden munegete njira igakanyore simia enge so urgent yatagete is attention bono akangakira gantebwa kiyabere BCD nsabira aba ligera amabera guse okwabera so tajeti rende nafona temete kabisa rende lakini ngachakora maana yako babere abakora so kwebegento ayo mino bakonya but rende na temete ngwara nsugumeseti yake kwaro chokwenda mapema ngio woje usumbuka kwale ngaka ayo chokoba kongusana but rende tulishukuru tulimaliza vizuri bono linde nkwaliga ni bene ngabono road show it's over ntwakoreta ngana buja Kisii County na Nyamira aliyeso taikira neti nenda kinkande because you cannot do keregento for one day lakini rende gantakenene abantu bamanyire Ndizi TV bamanyire Brighton makoli bamanyire Surround Tita ntosho era to chakoleta batara amanyabuya buya na mainaro andaro lito tengo ikara charo lekane Joshua ikara lekana igobona manjumuri ndora akore kinna na boto rigira SMS yao na boto tenga ki road show yarenge na banyone kwa mayete tasini kandi TV gwetire road show yarenge litukulia moisonde na igoro ine tukulia Jumatano na Alhamisi igona boto tena yaye nchini gonde Mutagara
kwetire road show bono na maithe Ndizi TV na bato bono tumanyane kabisa na koredi sabe kiriga ni to kwargani to kobeke asaba gani bono tunye go kora orientation kabisa go liemeri to kobeke kabisa bono yo kora karabune mechinde kora to SMS yao withira sina mbira seskini ya yurabu 0792 192 834 inere namba se studio asemambia bono tutumero uchumbe yato taina ya njengor mogonga njengor wense magete ozengor gechauri ngor gesima angor metamayu ngor magombo osenka yora ndonse soberete ngachite bano ikonge abugoru konge abuto tebi osimogonga osimagina osenyangoso osemasimba osengeroka osenkeumbu odena aya injili sabikirigeni na wetira kwa ino na soete miyumuru tume uchumbe yao na bako na sema ya Facebook na toka taibo tambe ayo nduru ko taibo tambe kiana sabikirigeni una bono toka tena aibono genda sema ya YouTube na utonyora Ndizi TV News sema ya Facebook na boto nyora Ndizi TV News digital kiara mashabiki to bono maambia mange na ino mojo so imiyumuru belio na bravo nyomba to ko nyomba lyoka kiara ngo so ko kuchasi kibao kyao asinginjo kwirigiria garugo kana kingote butambe akingote ana to ko so kana nyomba yao bona metara mashabiki magani ngoteba to soka na simia na TV yao kuru nyomba oje konye gokora kurwenya si ngo bantu banye begete wora tuje konye gokora ekarota nye gokore boni gokwenda sense moye mitandao alikuwa tunyora Facebook tunyora Ndizi TV News digital asense moya YouTube tunyora Ndizi TV News indi watu tumero ujumbe yali wachati ya manento kwa denga kwa bogira na kiro ureti litukuliao mbia mano bano mwanchu muligereria kera bono twakulire bene taro yigete senikia Ndizi TV twalingina wabwatani baito Safaricom twalingina Rocky Driving School Mama Tefi Mutumba Light Towers Peak Uniforms bali bakwana kyango watera na bali na intwe ase okogendereria na gukinira senikia Ndizi TV ego bano mwanchu muligereria tugwakangambia mana sama shabiki bali mweso kia sama tukayabere na gusanga nabaligereria na mashabiki amo nabarale begita senikia Ndizi TV igora neri tukulia furahi day ntu atenga by the way on Wednesday no igora nimete mwate ntu atengete stonya alidake lakini bado sisi leo tutanengwa sisi bado ebwato keiko kuanzia saa 1:30 ebwato keno ere DJ itali producer bekire binto kabisa lazima tutenge kwani kuna nini usa turiko tenga na turiko tenga utakaka minta dance mwanju murimbia mono bwakire se banda tagokia nyasa utwanjiri nande wizan zona tokora ki tura devia bantu ali yakora kanite ali ande tokora kana MNC ya Kenya ali sensema ya shakaura mebenende de kuligwa na ko cheki wali bona karo yanje tebe tibuna lende mondo tayo gosoro muligwa mangana public teriko so abone abantu bari basiri boguma bwabo bayikire miye ya mona kianda 109 ngomba ndete nya utire nandra ma usimbaka bamente usino bawigira lakini mbabande barusi tukugoro igobono bayikire emiye yemo na kianda ente emiye yemo na kianda ikine kenyoro ekenyoro no nense ino metali abantu baku BBT kenyore kike gotenna bande abantu 109 igo abuna bange sana aina magima ataya yachi amagima mange sana asirire nandi gombara kora gukora gotindo kora ali gosego chege ejikanisa nyinge njibwate bukabara bunobu endwaro je mo pasta Sikiri Odera na bwate tunere na bege tubyara litukirigoro na jietaria Sikiri mbeke kuri kalende amato kutuboli tenda manya tarabwa to kubado ndera gwikiwo si nera ari okomajiguna abantu bari batogete 100 nere igonere mbamo mocheti bina nena bara berende na arabo moirio Mackenzie tari moirio ye kimanyinga lakini kiburandia kiburandia rende na bwate nkendu ase angene kanisa yae and renda bantabu emi they were rescued batangire without the yani bata kwa ihari yao batagete gosoka lakini bone batangire so nere ako pengine akona kesi ya kujibu igo bone tata tabodi ya na Mackenzie na bade moja ni Mackenzie ere tabu adia ni aga ere jimbera dera idea era baden bono so tukanu borobo kera kirende
ntwaroche omo konyi bumurai bwense no murugio ye Pastor Dorcas Gashagwa awote barende nga nto bugatranie kanisa ngima tiga abaiga Mackenzie mono na roche aragete kiara na gote let him take responsibility tali no nyema mu mwabo sabantu be family yabo ambagwane tikobekira umuzigo uyu tiga Mackenzie bweka bebe msalaba wake na barandi balia baba kabake so that into bese ko include ekanisa ngima naroche na ekanisa ningo oyo Dorcas yawate kanisa ningo ekanisa ne chikanisa chionsi ekanisa chionsi kanisa mede amaga kanisa na magajo lakini rende inchingo te abaiga sebrengera biane una Brighton ni meyomoro guru Ensakia toti gosoana na amangana yobotuki bina banyanyimba baro na muntu na tagero tuki no nai kora je na gokabate kanisa kora tukwa dundo digo tiga mangana ke siasa tororena bona bande batagete kwengera Dorcas Gashagwa ebra karenere mo pastale nere tarakirwa kerata rekirwa no lende tateba lende na lende na tia komba chikanisa ikoranga ne birengere biane abantu mbangera egera chikanisa jaro kanena yaya obutuambu mboro that's a fact ikera Pastor Mackenzie ni gakor ku pastor ningo maidoro ku Morisia igoni goro mondo kolisi ngoni usikor ku Morisia usikor kwa dimedingo kwana ngona ngorgire tole usikoro kwa muntu kolisi chingondi na ne chingondi okolisi lakini ebe gokoli chingondi eji bana kwarukirwo munyama warurige eji timete yawe irenge na yanere B01 na boy gombi ejire ngo balance to bie kabisa ngobona isikopa gokoli chingondi igotori morisha okwabeire umba mwitu ngobona muntu kabeire umba mwitu Mackenzie na isekirikalo twekabwato komocha kanisa yanja asigetwe etuganya mane nteba bunange siasa teba nange siasa doza oswema ngana siasa abantu bakwete abantu ko 109 na abantu abange sana abana nanda ine carity mede nandi no bokabara bwa beto mbona bintu bunebyo inche tingo itaberana ayina bara itaberana tingo manya lakini ndende tigebe buna Dorcas ndomo sigete nande nomo rayale nande ise secondary bon tramroke is secondary do de rende mo rugi mo the 50 government igone tigabatige toso siasa ikiatu sikorana chibiche cheje koro ke mitandao ayenkwalenge igane umuntu ore card tigeru kitambo gerege tin batrende anchege ntonaru sitikorwa sana ngubegerera kororo kale tali ngumwegerera she has a right nere kuri opinion ndo chate batenga nto beka chikanisa omete bwana chikobo bwamo wekanisa anto bacha ko machinga wana chikanisa na pachikale so alikuwa anatoa tahadhari nga tubeke mibaga nto bese bwana koleta chikanisa chionsi menga bwana bantu bakwanda chikanisa bantu bachunguzwe lakini asoko chunguzwa korokwa atiga bachunguzwe naende bakore bwangu because which evidence again bona bantu bakorige endera wikiwa na bara kan of course awezi kubali maybe batewe nga agendere usiekero bagendere gukora uchunguzi ni gani tena kerotorochi mibire yekire 109 anda bantu besokire batebire nkwaroche familia yamo eri yarenga banzilishi bekanise ya international Good News International Church amongino lenya kwa moroche bachete ko report abanyanyimba bakara igino anna balenga bachaki na Mackenzie lakini bakamwanga mafundisha aya tikaturwa mongino university umwana oya na bachokoro batano na gachokoro lya kama so abantu around 6 no, if not 7 igobono those are enough evidence ayo ndawendete ko ba accounted for egere justice erorekane nonde bwansi tetali abuka barandi bonsi pia ba pastor ogochunguzu nokuya mangana bateba bishops bateba nga audit ekorwe asaba pastor ababwate nibo ababwate chikanisa bamanyekane nga enibo yabona kingani so I welcome so much batukwe
tuarori no nyem pastor ngango tebire nga come arrest me is daring government nero korra tebire nchubono mumbu ate so lakini bono nere atara ikirungi ako daring government abuna ngina ngubo nkiola de serikali nchubono mumbu ate utara ikiru keteganya igo gorobo lakini bono dianda boy Abraham Adam Jacob babo Isaka kanisa kibagachire ako wanaenda kanisa utibanga kanisa boli mbagachire kanisa lakini ngo sasa mwana ngomane yes erasmu montande kanisa mai kanda yoro kolengana naye si lazima lazima pono lazima lakini ase interest yo konyora abantu abange bando okora abanyora sobwamo chingondi chinyingo chinyora sobwamo aye na barasa na mwana junior murasa masabada weekend itasikika erasmu lakini nenda masabo kiro mondana tukirania masabo so tunakutana watu wengi na gyokoro manye runingale zdairige to jongire we na gyokoro manye buna ekani yazogo jaro barabu no monne babu sazim for example dinda de arende na ninja zingo gyora koro manye buna basogo ji arore no monne kuna ule mpangilio anireze serikali ndio abaigira kuna mpangilio unajua mpangilio upi hata Makenzi alikuwa na mpangilio hapana ngode inatawa kanisa kuna kanisa zile zinajulikana kanisa nchiroro chichiroro korubuna tu achitenseye ntonya walete kanisa bana muna muslims yunero muslims tari kanisa yani edini edini yege islam nero tumanyete edini yege catholic nero tumanyete kurukale edini yege adventista nero yani kuna zile dini tunaelewa kwamba ziko na kuna itikadi zao chinde njiro ji origin njiro roko Roma ona Catholic origin yabonero ko Roma ya Adventista origin yabonero so hizi zilianza kitambo ni wanzilishi na ni kanisa zinajulikana kila mtu ako na itikadi zao wa Catholic mbabwati mwe babambire na Yesu mbabere bali wajibari kanisa no ulina jeti goroyom unakuja popote pale ulipo. What are you trying to say? Abakwenda mambo abakwero birikwanika samambe abaende lakini mama teaching zinjiri jeje unajua kuna abantu siku kwenda mole ne simi mogosoma esimi kabisa ina tubora Matthew ibere esimi okubata ngondikala juro monto ena nesimi Bible Biblia Genesis book Revelation ebuku fiscal the good news King James version ni Biblia takatifu ngegero monto atana tigabo esimi atigebuku kolengana simenje tindiko nyanchira na lakini mondo kadawa tena bone buku yando sirinko korane kurwali tawni ngende mede mondo tawo tarana buku tawo tarana buku tawo na kwa koralia bone simiana boke mobuku bone Bible otana ndora koro bonjoria bone buku abantu bande bakwa adena nkon morosiere ni nani abebe lakini mwe pastanaro wigena tigo jana kisimi mwe abakesana mbaro Omede nena nkwenda taruji bosyo aba pasta bange bobo ere gokwanda gotebya abantu ba gotebya bande ken bakwa bode monte ken no ne kanisa okonyo monda betro na akaminya gasikati ai karanste konyo kwa pasta matem pasta ko mogikeri ekiara mate ko mogikeri go sokar igo oire besiria como But as videoistic so there aquí tu agajirio manangani tu agajirio manne mpaka utubwato kire use tu agajirio manne mpaka bono amwire na tigimde bibi kiara bara ebuko deverna kuna watakuja baada ya Italian konde mbamba maidnya nakyo koroma na njeni mama maidnya sa through your actions makesi alikuwa anafanya actions kuna actions zingine lakini ezegi niko kora wale bikone ezegi lakini edo mirza kere kuligire tobe maisona majo kabisa sana nimete
ngote habari na noe naye ndwale usabiri nikiwa na imani tapona si lazima mchungaji akombe ayo tu ala imani utapo mpasta lakini ase na Pastor Ezekiel ere was encouraging abantu baende nyagitari watu watibiwe hospitali. Kama uko na imani nikiomba, uko na imani yako utapona. Lakini sio pastor ako na uwezo wa kukuponesha. Iyo eroti tinkagireti menere. Pastor Ezekiel was advocating for abantu baende ekanisa. Baende kanisa ani mini baende nyagitari. Abantu morete runga bono tiga tukwira pastor ukiwa na imani Sara. Obe na imani. Nje tu na imani utaniombea nipone. Otamu pastor. Ndio. Odena riende na aya ngakwadoro kwigena. Mete ndiko kupene kwigena. Wenda nyagitari na tubati kwigena bado na mali oranya kunywa mangi. Na bado no bono tu age treat or wrong. Unajua onyagitari they cure but God heals. That's the fact. That's true. Na ndio kubati akioma yetu Nyasaye. But that's now where as Christians or some followers toko enda wrong. Umwethenga tiangende bono pastor ansabere ngwene. Kwa gendo tutethikwa na nyagitari andu chukusabira ngwene. Ayo metena it does not happen. We go to arugwegena buna abu we are in agreement. Lazima ukue na uaminifu peke yako. Umuntu gagugusabira nere na imani yake pia Mungu atakuponesha. Lakini ngabono pastor kubikira toko bokonga bono bwi. Na ndente toko bodera kwata na bukira kowe. Umuntu kunywa maruna madina sanaro. Yeah. Na maite. Na madina sanaro. Amaite. Umoibi na madina sanaro. Amanyete mono. Umoibi ngo sabanere na. Kabisa. Tanya sawo ngetiga. Agere ara timbo ke tipo lakini na tena ki konenge de brengere bia ora set Sara ata peke yako na bogo toleka na bogo mumanya sai. Abik. Ekero unabogo somo medebuku from Genesis mpaka Revelation lakini to maidi Nyasaye. Amen. Oko somo kitabu ne nofo. Maidi na bogo somo kitabu ne nofo. Tu yani na just na oko somo tu ene nofo na nini for entertainment. Patike ntoko kana understanding. Understanding ni Nyasaye ko jareto monyene. Understanding the Bible. Endo kirwa soma. It's okay. Unajua tuspotoswe na basta kete na kina adena pasta na ndebi kertu arenge na pasto na adena abanta bank baje kusasima pasta badiro sasima Nyasaye. Why do you worship omondo go sasima omondo kabisa umosubati onyo asasime pasta au baite pasta ko bomoka ko mwaka jana ndio nyumba lakini waende pasta. That's not the case. Those are some of them. But kanisa la Mungu itabaki. Lakini akobone kanisa ningo. Pastor omwaku mafuta Nyasaye ningo kanisa. Olio gotenere kanisa okubara. Olio kubara nganere umete mbaro abakwa mafuta barabuno nje naye tumaitenga awa ni watu wa Mungu. Wanaleta lieta le Nyasaye. Amini lingana le Nyasaye. Hata no bae bikana bora some mbia. Misinterpretive kubune gote. Lakini Nyasaye kwa point ya banta bagote abakubanya Nyasaye. How was they appointed? Ebaro to boka mambi na dana parito njino pasta na igore kanisa nyamataro na igore kanisa quarantine na igore ngaki bara warewen. It was through a calling and Nyasaye karango muntu yo. Na bara nkonyera bantu bane. So honestly they are genuine pastors and they deserve respect. Na ende kanisa yaro go ikatoka. Arali Moses ya itirite mpaka kaja kora aba Israel. Baberisha. Mete minto mbere bya rekorekana ebikone ke bya rekorekana omonda ko beki egesire egesire kia maji lakini kia ruoro engia rengo egesire monda egesire monda genda karode fiscal ebikone bya rengo biri gocha ne chinguru chanya ngiye ko ebikone bya kete kone bibone kera abantu bacha to take control muna no ba ko bikora bae banga naro ko ba that authority yo wikirania bikone bi yeah lakini ngento to ke Sara kero kingena aebuno mo Kristo mete kero gwero mo Kristo apart from wedding yegi Islam a Christian means the follower of Jesus Christ not the follower of a pastor and not the follower of pastor following them. Tadi aja kau teh, lakini atau baru follow pastor. Yeah.
Montago de na toragira, montago de toragira, ngo for. Are you following the pastor? Gusii, you are following following the order ya Modeo ama ngamarana ingi ko gratin dagira, ingi ko nini nini, ama tuko na alenga teachings. Teachings inji. Hiyo ni imani potovu. Montara odena reason yogo fast nelie, reason yogo tigega nelie, no ruale ngo nyura mariogo. Omonda odena ki Kwa nyagitari tigana. Tegwa na mario. Ikobono mondo goidire. Na tego samba chi certificate chao ko somete miaka 8. Ngirende controversial teachings na ndio kemeanga. Why do you follow such? Bona abantu buna abo they are following ngento pastor gote. Bono omonto for example Sara, ngwendra doro manju morirende ne on Friday, omonda odena pastor agote udige gas in this TV. Ina no sini. No dige. Yeah. Yeah. Go there. Pastor. Pastor agote bie. Hapana. Pastor agote ngakia banda ba kona tega. Hapana. Makenzi ate ya ndoba ena bono tige kanisa samba certificate mbasambite. Walichoma. Ebare ngabaliri go seniki. Obu to me yes. Aboliri. Yeah. Because bono abantu nakiora tige abana bamba ende school. Nga pastor tebi. Lakini mbadigete. Mbatigete, yes. Abange mbatigete. Abange mbatigete. But that's not the way it should be. Ebi ekworo ki hao to nakiora ligo so mebu kwangani. And now to ikubwati gento Yesu Kristo agoteba. Ugo kubwati gento monta agoteba. Bono kolenga nanje na arachire kanisa matuka mange. Ama the difference between kwende kanisa matuka mange na komanya sai. Kyo kero kini tate dobe categorically. There's a difference between going to church and there's a difference between knowing God. A difference. Abora ande miaka 100 lakini wako ali mdebi ngao. Oromo wepi. Yeah, that's true. Bone gendo kere kanene ngerina aba basta babange bagare gotoka na nobo kabarobo. Eba kogosereria. Eba kogosereria ba Kristo. Muno utakora tiga ngokuoro utakora tiga utabasti ngokuore yani injiri yoko kosereria. Tari teachings yode muna ki muna egente ngakyogo tige ngende osko jibosia ngakyogo gana teachings jirina ki nona bantu bariko korana teachings ina ebukuna ki ngakimonto takiriko no fungura 10 singwizo riko tebu egenda badebuna kina na ekadi kwa ya yero ya white tino kama jonde ya na kwa tena ya white na go goroji bese ne ini go sese ni kumana ebe kuna tebete white ne bwate is that teaching yega bantu baito ba go sira sari go tamanya ine kadi kwa ya yero une yena go goroji bese na ine ra maseni amaseni ya ngakia go maseni ya go je konya no konya kwa una go bwate 10 karu shiring ejinde gacha. Lakini mwanzo tena kine kadi ya yero na jine jibase nyingi hapana njeti ngonya ni biashara na orange na nje lakini no tiri wanjira na mana yonga ngoru gento gete ekekemana ko that's now business. That's why a lot of churches bono chia chire they are all about business e biashara mwanzo danga tumai tuma mbegu alafu ndio nitakuombea. Hakuna maombi inalipiwa ndio mtu aombewe. Hakuna pahali. Ni ile unarudisha zaka na sadaka chiro chinchiro nsema 10 ya Nyasaye nero ntumanyite nchinaye. Nero anyene miobwate is 10 bob. Okurwere Nyasaye. Tusimwibie Mungu sehemu yake yero nero. Lakini yenga bono ebashe ye ene chiribwisano. Ene chiribwisatu. Na bantu aboko bekire target ni watu hawana mtu anauza shamba acha kubeka nga bali babeka jibasha brown chibekwe side ayana masaba mangao so hiyo ni imani potovu naende unfortunately naenda followers tu abwati ekero yonde akarikobwenia abaroki bali abasomba bomone bali bakachete kanisa alia ekaru bakarikobwenia kera mageri erida lya ngakibona malita bakarikendege baurona bali bakachete kanisa bakanyawe kera mageri yeko bateina gaki atari batmayo ana aringe kan urikobekwe urikesieli yekaru ekera mageri barwe kero bakara gosoe kanisa ekera makeri ego konyona bande konyona basoire baraire ekera makeri jibese lakini abaki bagosoa ekera makeri karo tana rende ngabokonyi eba motete na akiki tubwate etokwa bakamotena katika jina la Yesu tena no tare ekera makeri ngia kanete lakini ngia karate ngia tare
Ngia tate kagera. Sana magora ya hata anything is me. Walimwambia hatuna fedha, hatuna chochote. Hatuna dhahabu. Hatuna dhahabu, lakini kila tunacho tutakupatia. Kwa jina la Yesu, simama na utembee. Na utembee. Tatari. Simama akatembea. Na akane. Hakulipia. Lakini konyora bande bare konyora bande basoire bara moire gende. Nene ngoko kale konyakuga. Lakini tukena akale alitembea. Bale bamaze aseri daria. Asetaria Yesu terina kore again. Lakini mondo ndo kodaina haya leta nini leta Rende tinda mayan tu some buku mantu mayan kwa kanori kwa mako bwena. No nyeno ulio lenga selitivo. Maraika alio chaturbania mache hata bwato ndo komoruta. Yesu alimponyesha. Alimwambia imani yako imekuponya. Beba godoro lako na uondoke. Petro na Yohana. Ina baba lenge Petro na Yohana na maana. Na baba ajetalie Petro na Yohana. Lakini iyo na Joshua onde na aro tutumiro yiri na tundieki. Maba jete bakabwene bantu bali. Bono gatia Petro na Yohana. That's true. Petro na Yohana bono ndo tena Mackenzie Petro. No. Surely. No. Sometimes yaja tuite let us call as bed and a big spoon. Mede tokoro ke jige kyomo chere against spoon. Ne kyomo jangane bed. You are not call it a big spoon. Call as bed. That's true. Ayo nakara konze ina nje kani ore kanisa bantu bachikonda hivyo lakini hapana. Tigeri taria manene libakwe na tusome bukubunere. Unajua kuna usikwenda kanisa Sara aba pastor mbali ba gombi jibuku gete. Hawezi kukufunza kutoka hapo. Ikiana maidena. Na maidena ita contradict. Eko contradict. Nekerenge kia akombi kabisa. Akombi kabisa osomia asigede. Ere tu akwa nani ngane because ndirigia mambine kanisa abantu bagoje na mambine kanisa abantu bagoje. Koma konyorana rero goikatukwane no bolemu koma konyorana asinale ebuna gitauni eji koma konyorana chikanise echiro ejire 15 area ya matote na bono go sendi stivia bana tuwa jobisia onyore ne kanisa as Joshua ne kanisa tata eriogirire kirumonto abegete eriogi ekipo dikere igoro bono ngakingumire ndabanta mbago chamo gaki mbago chamo badena de tope kana ne kanisa sadake eriogirio galire eriogirire for example ogende Kisii primary ogende stadium egine ndo geroro and emariogi aroro jitugira Jumapili tina residiemo jitugira Jumamosi lakini Jumapili haya kire kirasi ne kanisa na ande babegete John speak ne box speak na mariogi ngakio andaba ngakiba kuigwana no neriogi wande na beno kwa wande na ba polo lakini Mungu atusaidie Mungu atusaidie tufungue macho tupatie macho ya ndani mononi ndio wa Kristo. Unajua mtu akifungua kanisa na mtu asiende huko si atafunga. Lakini there's a difference between a Christian and a hypocrite. Aba wamevalia ngozi ya kondo kumbe ndani ni umba mwitu. So umba mwitu kwa mwingi kushinda hii ngozi ya kondo. Yani elina ewe abante baratame because umba mwitu moko bana no nayo imbe yange tumie kisamo tindomie kiao eze kontra bobe nikae umba mwitu buna boni ande umba mwitu mete chinga kinjiro tang associate na inje for example bono God forbid evento kete kebe na bote na ke Brighton na baliga Brighton na baliga yani ni konye maede na baliga na ande buna bono turabaralia buna mondoro muralia amangana tu tuara kora coverage tuara badana bantu bakururira bana bake bakoreki no murali usiko bana ndo noche TV ko kurali na bono na konyo kuralia ando kururo mwana moke no tuwe wezi mwana kidana bengalende no ni ntu tuko akero koro kupasta we ni kio ja jamii ane kio kerikiro jikaine na yani obi midena ke warode aibone kio ya jamii yani ore ndete mede kio kerio ko erora kio ya jamii oiso ko ndo nyore giate ke uwezi yon ogiate ke ne de karore ke ngobade junior na wade karore ki giawe bone karore ke gitu kio ya jamii ke giate ke total ye twar ko ki gerie gente ke na akina intu abakeresa warwa na jita wa Kristo
usijite lakini acha matendo yako ya kuite Mkristo na ndio kuburukani because magensta rebe gorogora igota twa mondo rukumo gikeli na gochorire ko bana wanyene body ya kanisa unajua tuko na body ya kanisa ted pastor minona ya pastor ya ngosiri torabando apa si kusuri tia kwa bana bote pastor inataka kwa privilege zilio bade na tokonya sadaka nini tokonya bintu privilege hapana ibibi ndebi mbika yegoro hakuna mbinguni ya 20 na pesa nini mbinguni tunaenda jinsi ulivyo ngoro yae ugoira kama dana ki okwenda aseigoro wetera umwana Yesu utapita kwao Yesu ndio raende ogento kwani right no nyene board ya committee ya kanisa asmoroji pastor akwenda bogeka murekebishe kwa uzuri marekebishe matebiga iga no way aiga ngokoserole if he goes ahead wewe osha mikono yako songa nyuma lakini kara kwa natabyo mondeke maene baito mondo wanchete by the mondo ulio wanchete mono no lio otalio gotebie kemaene usinulio gotebie kemaene ngoko manya owanchete mona kerubata abasani ngitino lio gotebie ken na le pakalirio go setoro chino go sete o te imbiyole olio gotebie na kwa gosi no moiboli omuya no lio godena apo mekosa omwana kabete minisika mokani ege ndogige nero como lakini amwagere jingo bina bono oyingo mosalia lakini moibona na godena ke nyanjamba to ayo rudi kwa bere bobe kora diga ngakiense yabai oinero omoiboli o charity omwana we lakini ole wadena ke ngagie kwa gore nange komba ke ngagie awagere oinero no mosani omobe mosani ori otero gorekebisha oino mondora ko begeno nenso that's right because next day akora gente ke bena gote lakini bona nje gorekebisha sasa mimi ni rafiki mzuri na wewe rekebisha wewe ni rafiki mzuri tebye mo remana ke onda na ki no ena banta bange na oranyo no monta bwa David totigega awes kukwambia lakini mko kwa safari akwa tena ngibana ngoma deina ata wanaume ndona Joshua bwa David totiga tingoma de lakini madena ke Joshua ibange byiga bonoje stilo roje na etore nae lakini obwate na wane bochabwe tinda gote lakini togotana bono rio okora next na baroje ne embolie bagotana no ta dere ta como dena rosi no ne riskio yes and that's what wanta bangi babwete even friendship monto taigo taimo ngango motei ntapoteza uhusiano potezeni anya karo monto mia motebie kemaene atarekebisha na atashukuru kwamba niko na rafiki mzuri lakini usimrekebishe nga unaogopa kupoteza urafiki. Urafiki wa ukweli uwezi kupoteza kwamba umeambia rafiki yako ukweli. Uwezi. Lazima atafurahia egere mogendere n'ubusani bwenu. Igo bantu mo bwago tebikire kento kere gieke maene ya naenda ba Kristo bono mambia tigatubasegete nga talikire gento kubwatia na kitogotebera soma Biblia yako kwanza ku runyumba galia benekero montago kwana bobe kwa murekebisha with verses kwa mutayaya igorango Isaya yegotebe igagose igoranga Jeremia 13:3 ekibungo kia gatatu gotebere yaya tigatumurangeria nere na tuitabire yani kuwa na wewe mtu unaweza kuargue ukitumia hiyo Biblia bona wanta bange neli tutamanye tikende pastor akisema hivi tunachukua hiyo ayuna rotu wabwata ayebiro maana kwa wana knock it will open the door will be open for you seek you will find it ngayago seek you seek to Lord Jesus Christ pray you will be answered okosaba Mackenzie osokosaba okiambe osoma nyasai nero wansa machi ona ndenge ndara tokora bwo ne nda chikansa nchiarengo jiri to the CDA PG Catholic na chiacha to the korukare chinenjiro Orthodox njiroro inke ko geri kansa rero nda iguri kansa rero entu ara ofuasi abange kobwa arengo korukare yarenge yakale abantu batete instant miracles batali kumanya usene chiaki and miracle no tumeka nguru chinde chio somete the satanic powers or demonic maana tu atabanga satani akombioni na Mungu wanasukumana sana pia yeye akona nguvu wana to kunyaro identify connect kiabirecha nege connect kirungi Kenya sai so people just they want miracles to happen so asege batamaidinga ibiaru batamaidi you know some miracles they are even stage managed
Omonto kari gerige ke ono kiambotara aiga nonguchi. Mo narorie buko jinje tugerie tari aya masasa kamwaka Paulo arakoro kusauru akajijuji Paulo ekro so me story yae made nere nare ngo mosumbufu tayo mpaka kera masasa uja kumwaka mpaka ebunda made ne kwanete ebunda gakwana ebunda ya kwanete kabisa ebunda kukwana made na iko kwane na bosoka sana Toroji ya gino mareka na bosi. Ago ite bunda baenda lakini punde meona malaika na upanga. Ah watu rasi abana to te ato ta kitu kwa barandia. Ego ikana to tore etera tore na malaika na ra. Engi asa to go jinga are we going to mislead the people? Mu ando ka reverend mu lakini are we going to mislead the people wose na ne yona doja senza moya yona tadi taine netanya akeni na kabisa mpaka samaki limeza yona goli yona mtu wa Mungu alimesoma Eva akahubiri watubu dhambi zake wamurudie Mungu. Yona kakimbia Tarasisi, o Yona walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. O Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Alikuwa tumboni 3 days. Hapa ndani alikuwa unafikiria alikuwa anafanya nini? Akupitinga igande bora. Lakini alikuwa anaomba, alienda huko akahubiri watu wakaokoka. Yes. Yeye karogwa chikiru go do the right thing. Go to that direction. Hapo mnada biringa toka hapa enda kwa inji yenye ajui. Hapo anapinga. Yona akagere nzwe kajana kazi 3 tari kuligeni. Higo tete. Teto ko rawa sesemo yebiro na naitwara kwano mwantumere tobe maiso ikiagera ebintu mbitu ndo bana dua sirire yamano ekero mura mana into mwanjumuri mederas mazote banjuba idona ingikegendere na ande medena na roje to siria mashabiki 109 ai itakuwa ine masaka ini pigo kwetu ngona kitote tena mashabiki ita semore na ine twara buya na toko nyona na ino kila litu kila Jumatatu kila tukole Jumatatu la senza mea asante sana mashabiki yetu Keston Chari metanoli makindu getu masante Felicitas Nyanchamo mwana Flavia mwana Layton Eric Baraza good morning Anonsia Soli Dr. Nyasimi Chris Arogo ni maitanato watete kabisa mashabiki yetu ya Vansi Kerry wana tutumere ujumbe garatura bari organizer senchira ya bene ego ikatwale kora kiemea mapepo haya ni mapepo ukiona vitu zinaenda hivyo haya ni mapepo tunahitaji damu ya Yesu enyarikoba isafishe kila doa egere tubwenere togende igoro gutimoka tuono tuenda sense Mary ajecte kimanjumurire torore na SMS ni mwatumira leo ni mdogo ndori na haraka na ikete ne bana samuja nusu ya beire tutaenda tutaenda kuibwato kwa sababu magazeti ni yale igara magazeti na aliye muraibu sana na tene cabinet Mackenzie naenda kushughuliwa Ezekiel ubwatirwe Dorcas Kashagwa otebire na ukwanire oteri na tika kumnya kichikanza chonzi bwatio mondas individual hiyo vitu ndio kwa magazeti lakini tutaiangalia antorigeria keigo lakini turakora sehemu ya check ya senjera ya avene bia sana hi industry good morning. God is great for all he does to us. Show was marvelous. Road show was marvelous. I was close watching live with some music on the screen. Regularly feasted by my Mildred Momanyi was not exception for farming issues. Mbiyamano ina rogo craze. Mbiyamano kabisa. Na ndo mondorano bora tia siketena. Mildred inga yale. Ngapati Mildred inga oranya mira chete. Lakini nde tumemwakrisha. Mbiyamano arogo craze. Brighton I think abando abuo nendagera gete bakale kwegwa elinde baba confused rade mangana ye kanisa rende na abanda abokora rende bakale ko siria magimabo bakaroswe kanisa bakale kwegwa ndogete getindi sana kia bakorekani morning abana ba minto wa rero mwaturandeirie ekene gioka many pastors cannot preach without a laptop. Men are ashamed of the gospel. That's why many people don't carry the Bible.
I think oyo ara Nyasimi. Nyasimi, Nyasimi, ebya sana. Atena morning ya bana minzo wa lero mwaturandeirie kene gioka aba pastor bange bakorandia cannot preach without laptop. Yani laptop babwade bagonya go kuna igarende na batage tiko tubora buku. Batotebi ngakierigi. Umete buku to ero Bible. Abange ni go barashim no ngiri bakorandi ni go babwato bosoko. Na ibu ko debena to duaro bosoko enchiria. Neringa mbia mono oyo Nyasimi, Dr. Nyasimi. Mbia mono ekorora abasense ya nyanjo. Arogo Chris mbia mono butamba soko tome ujumbe ya umeteneri shabiki kabisa liya kona kora raganga gabo ward ya Bugusero. Tunashukuru sana nindo che mungwano koroko Bismarck mukwa nere nkuru agetembe nubia agote banwali mino murugyo ya Sharon no mwana wa Eugene agote ngayani mbaligiriti live Edwin Machabe koroko Chibungombe Ligoma na wakilisha Muturumesi Ligoma asante agote banwali me Hoffman mwana wa mzazi agoteba boka Ensakia tuko pamoja Olentiti Boniface Ondari nere nkuru South Mugrango Kyuri na agoteba nwalime penina mongare na agoteba kura bubasi Nyamonema niko ndani kama kawaida si banduki ngo asante David Mogaka nere agoteba babadogo Nairobi Kennedy Gisemba alishabikiria itumanya kirogo diaspora nere akubura ngabwakire Daktari Henry Ochoki korwa Itibo City Kisii County agoteba nwale Megesare Jacqueline agoteba na inje mombale imega kikura bosansa PAG abonya checking kagete Labanonami agoteba good morning Ensakia oyoneli shabikire korwa diaspora Menapolis Vansi Keri baba korwa Rongai Nairobi nagendrete kuligererio morobelo Matiangyo Mondo nere nwali magoteba nwaro hoteli ya Buga tuko pamoja hadi mwisho aukwani ya banta bange ya evangelist Koira Lispa Gisiora Zakari Makori Moginda gatia bande Dolphin Morago taba it's a wonderful day to be grateful to God start the day with prayer and end it with a smile. Good morning Sarah Brighton and Joshua, have a nice day and a great weekend ahead. Na yotwali weekending ya John Kimori nere wonderful talk from Nairobi awatevanga iyo tumeongea ni ukweli Vansi Keri na rero ujumbe wa kwani wanta bange kulendetika njole nkwane Shanice Morao yule mwana ugo Stephen Moses gatia bande awatevanga noale have a blessed day. By the way, today we are expecting our president here in Masai Lodge akija kufungua barabara ya Ole Kasasi tukitengela glasses. Okay, muraiben sokora ranko endal wikirania magendero gabo yumfansi keri gototebe kora rungai. Yuni yule moja nera gotebe wow thanks dear good morning Sarah and Brighton oyonkoro wa team diaspora watching live. Michelle Kerubo good morning from Eldoret tuko pamoja. Yuni yule moja gotebe abantu bonsi happy preparation Sabbath. Omwana omweroli nyagaka gotebe openda kuro marani sasuri watching live. Tokora bwatrabu. Joseph Tumwenga password and good morning from Tika Massive Akondani. Erikana onsiema na good morning Sarah na Brighton na Joshua. Rina John die kia na Petro na Yohana. Nera auto na Petro na Yohana bakajite bakatebie kera makerina bono tenena otare. Makindu gatuma na bwakire byekoro Gisumu mbuya mokonya gotosemia inwena banta bangaini mwasomirie bunda sana buya sana injetinanya kogenda nesimie kanisa no nyembali bamanyete rero ne sabato no ngakira to konyora abisabati gesimiera karagonye tinga oyu makindu getuma ona sima ngono manyana adirikete tina litukene ne yasa esimia kubana ngirre kanisa ime owa ero okweda jikoda kanisande koratiga ni wiki kanisande koratiga hiyo ni tabia jwara hiyo oyu pastor wanaona niyo korani enere Kisto nja nice weekend ahead ajoki arveri jarja da tundi koro marindi ebate ninje bobu wa Charles ajoki mayuya the big boy with my wife Sophia my dad Charles na mama Esther ajoki arveri Charles tune Benard Movisa out watching live from Kirwa Edwin Omenga korwa Nyamanagu Nyaguku
kubo siange President watching live sar na Brighton na bwabu ndoje batumire SMS cyaba semambi yaboniga hebuye sana genda uchitoma nataka sara bono sar twara berige katwara kwanire twenda sensemeri ya Joshua ara akora buneme chiende okora gakwirana twenda sensemya masiti asensera ko ya chutitu nandi nyorana ya manenusu ne morobirire bwatoke tutokwa ni amagogi twatenga kabisa rende twanyaga rebirukunyo twarusyo kabisa twarusyo stress yejija chamangana mange yenseye aweta mwete yote atapita lakini neno la Mungu litasimama biemono twenda sensemeri ya Joshua akasi kwako abune mechiende okora tubono twara kirake kuranse yes studio okay Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Maete chibasenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obwojo botakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi guciye ko babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #yekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribigata Seniki Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu yes endagire kama
paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka nko igore byage igore rinde ndia matukonzi no mona matebe omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye gopa mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omuntu nga karwe ensemo eko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene arianyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya bomachoge bara inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mase mokorwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10:30 chamaragoba goika chiza 12:30 chigosori ime ya Ndizi TV Boss Kauzu weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nagoje muzi abantu bonse piko batebinga enere show nambemo eshoemo kabisa eshow ya rumba kitoko mwana tambe Yesu bakakata yena niye bashapate basalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange sheba mwenyewe wayo na manyomo na muziki agano tukutura chipanda tuabina rumba okuri muziki yakala na kuri muziki yamebo yichisukuru Rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichidi misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi, oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, misiki menge miansu, misiki ya kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuvisi kumocha kubatemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nevenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito Boss Kauzu rumba ime ya Ndizi TV Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet
Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Bienvenido mwanju muri Ndizi TV kadore kurwa sense me ya Joshua. Mede to ba maiga tato Joshua uta nere liga linene nere utubika ubike binde byonzi abonera okwenda kimeda tena bono kisa jere no mwezi hakuna kitu tafanya ada action ya buna bono you have 2 minutes to go. Yes. That is the 2 minutes you will use. Ora madena Joshua nende ngora komenta mutata. Na mose ibirega. Bazade na wana European mwanyo no maganino. Garo mwanju muri to enda takoba ime yomuro buri wensa agiri tukoneri ichuma ichuma yo mwerio tari yo mweri bwense lakini ichuma yo mweri bo motienyo kane. Ngokora to April to so May. January, February, March, April, May. And about then April about 30 days. Ndinto ito ate wana kia kia by the form. 30 days of April, September, October, November. All the rest are 31 except February, which is 29 and 29 in Ijiribuye. Yona bo metinyari geti gugo ekabe ngokora to motienyo kane nga kyugo yokora. Uko yokora kore ime ya Mackenzie. Usoko yokora kore ime monene. Usoko yakora ko manyete inkyokora. Mede mbiyokora motienyo ko manyete inkyokora. Ena ngosengwa chive tikeri kwa atakete ko kora motienyo. Mete kila mtu akona target vision yao na mission yao nereye. Ngwekerete kerikwa kana tiko ikera osibado lakini utajisukuma mwezi ujao unya kusukuma lende gochibusi ndoko na senza mya magazeti turigerelie ingi kere sirituko lya korende naboga na utoma uchumbe yanyora na ekoragensa ya mane nusu na somoroberi bwe bwatoke yode wajide kange 15 na ibere tukola nsema ya magazeti amo nebintu biri ngere comment tara na senza ya magazeti Aya ndochenga tikatohende tujarali kujya senza ya magazeti Ebiasana. Omwego bagetutu Thomas Ondare kurwage kano agota bagetutu bamasaba ime Ndizi Ensakia Friday. Ndizi TV is my favorite TV station. Litukoligia Sara na Brighton ya Sante na Jones mmoja nere na aliyete kuro diaspora wote banasalimia familia yangu yote kuro bomali babonchali Ndizi ndani ya Ndizi TV. Bia mono sana. Jones nara abunera Jones mmoja nero yo. Nero yo kuro diaspora. Na omwego bagetutu biasana. Embia sana. Mete mashabiki kero mwatumira ujumbe yino ntoko bantonye some kera kikwere chinga kichao kojelika word by word yo nero negasi kotonye someti na botora goitoma ntose to goitoma yo to bena into kira litu kira jumatatu litu kira jumeka tole inje na Sara na Joshua utanere producer itawa super producer boni ga ndatonya ko chiki ga ndatonya ko bangalia kego ikenga kiitumanye kominyoka ebirundo biri biebwatuke tira na seseme ya magazeti gazeti mbade ne ya Standard na inchi ngombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya Standard ngana limwamu ndirinane na omo pastor yo mo somo kordirende nere oyo monena abwatetwe yo ukare kurigereriwa igoro ya makweli asumu nubeke nyamorero ni baliten anata clergy robbed over mass deaths oyiningo oyo mpasta Ezekiel nere na nyarde gakobe kubyara buritiko ligoro kero nere ritukurera kagere gochiko rinko endra koringo liwa ekera bwatu nabanyanyimbo ihomoro nere yamurekera sigazeti ya Standard ekere mebere bono ya bali batokera sensema ya shakahora ya ikire 110 emye ya mona 10 na batokera kurwa sensemeli yaniga goja maika yemeberende 12 gotoka abu rituko rwigoro ase batano nomo bari abana emebere iyo 12 na abana bake emeta abana bake mostly children abana bake niko bari innocent people emetengo de abale na no boro twigo na bubu kino bwa abana meto mwana okomwake keboko kagosoka isiko ira na dad mam bwebire
lakini umuntu omwake keboko na murasi kanisa nako banetobo gobono china abana ba 12 basiri buguma bwabo na mangana yogo ichani sana boiga sigati ne muregedena bono Dorcas Girigati oyore omurugi bo mokonyo muraibense na atedena buna Mackenzie kare criminal digabe treated, he should be treated as an individual. No ine familia yete ba involved as a crime eyo. Adena Mackenzie eradari kanisa. Iyo no moruyo bo mokonyi bo muraibense ukarodena ya Mackenzie eradari kanisa inabona abe dead as an individual. Na bakwane deigo oyo na murugi aba Kenya bange wametoa hisia zao kufuatia amangana ya murugi origati kashabo yore Bastas Dorcas Rigathi abantu bange barure birengera byabo igoro yenkwane yakwanete ne bijane ya rengaso mutandao namba renge na walikuwa na eria ningo ndani Kisumu Dorcas alienda huko. Okay. Pastor Ezekiel. Sasa kuna mambo imeizia tofauti katika mitandao. Lakini ende ayo na ina alale Kenya. Mwete Kenya ndio jokere trending na next ndio trending ngere kiege. Nara wadena writing wrong nara musaja nara unyariga ko batu kumagayo ko be kwa sejare miaka 11 to junyuri page 12 torone nkia korete bono yikire akare ko batu kwa ne bono serikali yakari ko enda se ebengi ya NCPA eyo ere yomura eye urusi yomura yumukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta kerobagala na bank tax waiver corona tax nere takan ya ebenginere batakan de waiver gete tax nere takanetwe kurwa sebengi yo igobono ba chiroro barona rene na igo binto bie tax mbire bia bitakanetwe economy projected to grow economy neta kerego kina by 6.1% abuna sense ya Kenya Garo tukarta sinse meyo beche yene marketena Kenya bono nigebate debt ya 1 trillion ine den bono karikwatia barayu motu kabisa sumuru ya Kenya is 1 trillion debt headache yani ngakibono motu gwatia abarayu bari obisi goro ye deni ya 1 trillion bo igo gaseti ya the standard ya samangana ya Gusii ne marketena ngaki Man City Gusii negendere kominyoka na corona Gusii neire ligi ya English Premier League ya usara aramurikira sigazeti ya The Standard manchu muligeria mbia mono sana korwa sigazeti ya The Standard na incheti gatura ararikiriria kagirita ayegana arotura menyo manchu muligeria maega tutaraenda si ibwatuke Free Friday Raila returns to Ruto checkmate amorai wiki makia udem Raila Odinga nkwira nari ucha sinse ya Kenya litukulia lero ekero aratwale grand rally to address the political crisis that deepened after bipartisan talks chinkwana chiria ekero chias nyetugo koleka igolero ngwa address yelekera kwirana asinse ya Kenya ani agocha no nyomuraibwense Dr. William Ruto kagendrete kuna kubekimiro bili mikirano unenjera ya moyo kocha komuninta maguru na kumutenenia Raila Odinga ase ogutanga okurubikana nyora abo mu bumbura letie okurubikana chitali kibere omutie nyole bosi okulende Raila Odinga nkwira nale acha kugendera negasi yae yoko check yangankie serikali egokora na gukwanire nganijo yichinkwane chubuna na kichias nywago koleka boiga engana ya Pastor Ezekiel Odero. By the way, it's Odero. Do you know what Odera? Odero. Yeah, that's the right word. Nanya alitukoba gakobe kwa biara gusinanya alitukoba he was arrested yesterday and nagendrete kolingoli wa nako nenki wa Kigima igoro yobo tutukano bobwatetenere kanisa yae ega bwatetuli tukuli igoro chinga kialenga se Lafish home ya 65 acres Mavueni home in Kilifi County ekerobona alenge ekagira alenge kwialegania woche gutarirense ya Tanzania chinga kikanisa yae kubuli abantu bare chiribu emerongene na batano gose 45,000 capacity church yanyatiko bage koba closed down na bante mieyemo bakaba evacuated
gose evacuated bakarusiwa bagakonywa korwa ase enseme iyo barenge ase ekanisa ya Pastor Ezekiel. Wego mwanchumuliria households tea farmers rip big in 3.5 trillion budget. Onakole bintu bya nyomba tea farmers bali mibechae na bubono bagucha kwegesera gose begeseire anene korwa ase budget ya 3.5 trillion. Inyora ase chi egasi yokoruga wana matukari bosio teligocha kuwakanirwe gento ekoro kwa VAT eyonko bwatikana ng'anige gocha kuba imported igobona tegocha gutwara e cost eligo ne chikoirera ng'egasi neira nense ase ligori bali bagotora echae gosabale mibe chae mbachi kwenyorera ebese nene kubwatikana ng'a Mombasa auction center eligotoka Mombasa mbache kuba exempt korwa samangana VAT. Yunto ya soma sepeji ya kani na gatano kulende county governments nigo bakagere gocha ko receive the highest ever annual allocations for 29.7 billion. Kulende serikali yaronige gocha kora bwatoka 385.4 billion orwa se national cake. Chichinde 43.7 billion chichiko nyarakoba chiko enanwa with conditional grants and other shareable revenue. Igabano maraibu ensena begete se yelinga chi county chichiko nyara 385.4 billion chichinde 43.7 chichiko make 429 billion chiko enanwa on conditions go say shareable revenue. Ebengi ya NCBA mne yoyo mtubreto ni atumanya ekigambero bono yatangire treasury ko ligia shilingi milioni chimya kianda tax demand koro asebengeyega ayonto yaligererie asepeji yo mwelio na obone bono mbuga neirie inyoro mwako 2018 tumaite somanchumulia na inyorete mubasokanoli ose abakongu boli bwa beta sensemo ya Solai Dam tragedy bantu bagasiria amagima bono Solai Dam disaster suspects bakagirwa mbaroro beke muchando yo they have a case to answer eyenkolengana nekigambero karabata bire families affected by the 2018 Solai Dam nigo bono babwire around intangani ye case yakerobono abakagero abo including the dam owner libwagolije omonyene bona asiekeire ase edok ekerabwate charges inyura abantu emerongo ene na batano na batatu nigo basirete kubwatikana ne damu ejo asensemo ya Solai ayonto yaligereria nyatokonyora chingaki asepeji ya ya guchika tikolende ayundo chenga na arairo bolito tali mange mono lero on Friday binte bigusuete biraguswa gusu kolende na arayondo chimo yo minto buya sana guswa gusu na bibiri binyara rembuya sana na kartogorana se kaseti ya standard beji ya kabere ne liega ndada kumuleka buna anchor miners ngakibona abana abake kose banya bagotoka korwa sense Maria Shakahora nene nara amugano noro motamba sebeji ya kabere ekarogote abaigoro na ki clan elders sense Maria mabu ngaki bautana basto yo Mackenzie na tumete mbina na bwadiri jigorions ko gorobole muri bo 800 acres manki oyo basto head clan eldo yo gorogoro kuna chankawa mangi awade abuna mba suspected na mangana tari buya ekerobanya wadabuna bantu bali bachiete alia mbali gocha kugorandagira korwase ase town bono usase center ya Shakaora ali awade abuna abana mbale ngoja bale ngurwalia baja kugorenda baja simo kiranelde ero bugalende ne saliense ya Kenya bwate njara abana abune njara ya balire ne nabokorometo monte njara eri nabokorra fiscal violence baba endagira bahirana lakini ndekerobaji do suspectina kwenda bale mpaka alibate tukoswase saya abantu babaita abantu bale bakabera amde people bakabera abo balende baita abantu mpaka abantu abachieto mbasiri jibigibigi cya ibere eje abantu abo basambete kolengana mangi arade abuna erebuno motureti use clan elder na igetia mangana yase umusabchief akaira ase chief ejiwe gatiro ja authorities mpaka ikombiga DCI ona kia mangana yajite kumanyekanira goikaboni Udo kabarambu alingoro mebere 12 jato geta buritukore goro bone kro yaiki kubata kanne mebere yo bona abantu 110
nabo basiriri obugima bwa basenseme ya shakaura kolende mbarakora korigereria gotindo korangora ko ikine kono ndigireti alia sorry nturate buguna emebere nturate buguna gose yende nere beyond recognition yani kumanywa iko kumachikora bantaba tari kare bakweta bande mede ndire mbwango nakuma chikora na mbwango rende mede ndire tanga bato tebe usemaje bato teina emebere nde mede tiri kutambulika mede karo mubero abaire nsemono turi kutambulika nane ndo nachite kuri ali ntarama yosaye kwa rore sara gisanduku nchira ali poli ya sanduku nchira bali kobeku okororaiga bali kobeku sanduku nchira lakini mangana makungu sana naende mbate batumurobero yuno choire egika asokumanya abairi nabasani toroche the government pathologist Johnson Adual ndera jakabona ndera bago jakabostpano ya ndero to naigete igoro lakini ndero barachake mebere yune menge mebere one time na wate gasia na wate gasia singong sana na ni shujaa kwa njia yake ne bali mebere sana sana monyore na bonda mokore my story mokore naki na takiri to monyore sana oyaiteire nere oyaiteire mebere the Kenya National Commission of Human Rights ye kare kobole serikali kwango yobotuki igoro ya mangana shakahora elinda bakenya bamanye ninki kegendete ko base nsemeri boygo beja tuniri mrogedena ngaki Mackenzie agatumire chingurugete ekyo kungaina abantu elinde bagasoa sedini yae sibeja kana pase sekeli na batetu ekerekansa yanya ndeke gosiekwa ebechi ya gatano nige gota bugona pase sekeli yo batetu ni gabasubati abange na bakwandika nseya wanawake ni wengi kushinda wanaume mazinga sa nyinga basubati na more more fanalebo na ndo kuma jikora maswati abange na yali na bono baka kweta alia shakahora abo abange maswati na bo abange abana ebale mubwate mejane menge seme chande remengande we believe so quickly yanto taite mogwena na bana lende na solution chia bwango na basta dia saber mwaga ahorro bako no nejibe women it's high time to tuale msimamo tukae na principles tukae na akili wanawake wengi ndio tunaumia ndio wanaendelea kuumia mibire ya harusi na mbene na basubati. So hii mapepo sijui iko kwetu, we tend to believe so much. Mchando waswatu buate kimtu wa Mungu akishasema kitu nabii wa Mungu hiyo tuna submit tunanyenyekea. But we can do anything as long as tonyore what we are looking for. Manyoro nto chandri na basaje nyomba ntumeteta kwenda kwa nabii wa Mungu atakemea pepo ya kuchapwa na mwanaume atakemea pepo. So women yani hiyo ni mtego sana. It's high time bona basubati manye ikyo monto yagote abo kongwanye ko bate no musacho it is you to mend your bakongubu oye ne omonubu ate peripera so musacho go manyanga bona tigangonda so no monunda ranga mabadiriko nabe gokora mabadiriko abere igo manyana ko arenge shida oye ne ndagiro talikorosibia pika vizuri mwanaume atakula awache kukula aseme bogani awacha kwenda kwani pasta ndiye atakuja kukupikia bwana mwanaume wako shwali roje kwa bate birubia ikyanya na ariko bate ina barangire bobe bono kwa bate no mondo mosbad yes because ni ntu abange nari netunane boda boda gantenga na sombera basubati kuche kuna nabii fulani alikuwa anakuja hapa Kisii ni vile but yagantenga yani gakia bantu nami na imukirire leo na arosi yange jiri buisatu kulende na basubati na sombire uchi yes wanawake it's high time we wake up to live into the right way biya sana bono rende basubati ka maiso bona sara batebiri bwakire bya Ndizi TV aiga Kenya barandi batwalire obo siro bonene timete sangia minete obo siro bonene mpaka bande bachakire gwaka korondo ekanisa ime okay that aya mangana ane ngokwana nigo na roje television yemo ngorandi agotebya abantu batume erwe yemo abaye 30,000 ose 300 abaye 10,000 gaki Sara na Brighton amangana aya nekene oyonde ni siorezi kurwa bosi gisa bosigisa
Adena na karoja barandi bakari waka koronde kanisa ime. Ngatuma 30, use tumere 50. Ntumere livu nkwa 30,000. Nkwa 30,000. Ntumere 300 nkwa 10,000. Hiyo ni biashara ya pata potea. Alafu naende naro check clip yetu tumese wa Carol. Tukiendelea kustaajabu ya Musa. Tunaona ya Firauni. Ya Firauni. Kweli? Kanisa ni kale jinsi Jessico. It's very far away. People come naked. Wakifika kwa mlango, they undress, they enter. Nilikuja kushangaa, nilipigwa na butua. Lakini mbona gigi ngoboli na ine kanisa? Na ni pastor wale naked. Like he was born. Agendrete Qur'an. Ine kanisa. That's what no bali naked. Ine kanisa. That's not church. That's not a church. That's cult. And that's demonic. Dabarigeri yabo. Dabarigeri yabo mbanyero ke church. Kabisa Qur'an dinarigireti I was wondering. Dabarigeri yabo banyete na yaya. Yabanyero kena gesobono. Tumyo kazi gazeti ya sinini ngike mbete na gira sepe jata nomo. Tena Njendo chenga. Okura mnyoka kego. Nintamnyoka? Chenga ayanda gendrete nari national drama festival echigende tokoreka ababuyi bachakire gutuka bae tubikomba sibali bakorete bije kurinde abakwenyorere gazeti yubwesomera se page yakabane page ya gatatu orore ngana kiere page ya kane limurikirete budget ye serikali 3.5 trillion twarore nga households ebintu bya nyomba chigasi bintebi mbiche biwe asama tukare bosyo n'abaremi bali be China barabumbache benyorero koba engana ya VAT bono necherusi waroro egere maguri y'ebintu airanense n'abaremi benyorere bitoki epeji ya gatano nailing education sector gets lion share in plan okorange serikali wetera se wizara yechisemi nera eguchekwa enyorera gusenyoreire share nene kabisa binenchera ya moyo gusuguma linda masomo ase budget y'umwaka 2023-2024 financial year ekero yanyorete 40.4 billion nero yanyoreire lion share nabo kwenyororore wae sector ya elimu imepatiwa pesa mingi sana wasikuchukua enyorera tumese budget ya somiru but yabe pado igoro budget nalo jino ne county nje konyo atibes ya chinge sena litukuri goro mura ibensana ngene cabinet yae anasa ineti ali atana mugago which county jibese na bogira chikomentwa ibono 2023-2024 budget medebone tore 2023 budget wane tujora 2023-20 mede budget ya serikali ego jaka June ya June ni watasoma budget basuku metoro na kiri iwo chikosoma gochesa matukaribu singoita isana alalenga sama gaseti bano mwanjina bakwenye gaseti ya yeso mera sobuga lero iko tuwale nkamangana ya twalkora gike ya twalkora tebani lakini tenda gotebi taifa leo ni leo tena taifa leo inasema ya kwamba likiwa tarehe 28 mwezi wa Aprili mwaka 2023 tena Raila arudi na joto la maandamano kilala wa Azimio Raila Odinga leo anatarajiwa kutoa mwelekeo mpya kuhusu mkondo wa maandamano bidi baada ya kuwasili nchini kutoka Dubai. Maede bantu bange mbama edusira ya tayo Kenya. Naona kwa maite bodi. Ajede chini. Lakini yako Dubai. Yongo jale anakuja na joto la maandamano. Na bomo likweka seti amorekerete bayo. Murathe sasa kushiriki maandamano. Mwenyekiti wa Jubilee atangaza atamuunga mkono Raila Odinga katika maandamano. Urakiregeka kono ni choto. Na rayo naro asensemeri mupira afueni asema mupira ateta adena bado atuchakufa moyo. Uyo ne coach ya Arsenal wanabunduki. Watoto wa Yesu. Wanabunduki. Yes. Na watoto wa Yesu na mtoba beka kariti lakini ndende endelea tu tena koja wateta amini matumaini ya kunyakua taji lingalibo na semerti na muraku moyo na bamura abwe omo biro yo Alright, rende nonye togendrete na mangana sports mokonyo umraibwense nere nite for ikoru Botswana nere na otebirenga bono bachikwa gacha Chiri Rehabilitation Center
Asichi county ao wanapolitia bagavana they identify the addicts wale wanatumia madawa ya kulevya illicit brew ba irurende bachiko ba rehabilitated lakini will this take as quickly as possible nchiagachibuango because that's a project. Those are projects. Na waji njiro na Kisii county ndobwate kia mwasiali bono njiro na nota jadi jira presentation yo kwana bantu baigasi mo keltonyo nde no mugumenere bwe county ya Nyandarua Fate keltonyo kwana era agoteba buna binte bitali na abasabange bakunywa marwa tali bakunywa marwa gose bintebi aso wanje abangene batabwati gas ukipea mtu kazi akikuwa busy hawezi kunywa pombe hawezi kunywa madawa ya kulevya ikono infate na gitau ahote abuna baise kwa we meremo autaona imaneno mingi tokotena usengwa gajoreria hapo lakini abasabange bonombara bale utiro muto ikiagera no ku mokibu busy tabu atigasi no ku mokibu busy ndaro ngiagora agendo ko ni kala jibantu ba unyu muto entrando na Brighton ndota geti bona tu akorero moroberio ase nsemeyeiga yugo ikaranza bona to nene to so ase nsemeri ebwato ke to kwana ase nsemeri ndi studio Joshua karabunata getene to jakwa ni magogi aya to kwirana to tenene to enda so moroberi ebwato ke Friday ngio kora bona to ma uchumbe yao request time odena injini gontagete mani bebe sagero injini gontagete kukwa kapanda baiskeli kolioraga ni Mr. Nice na roye kolioga ne sisi unajua tunacheza yote from left right center upward downward hiyo yote goto enda sensema ya Joshua kasi kwako ekarwa mtokwira na ni ebwato ke style mudundo wa kudunda Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.